Tatou Tapua'i le Atua. O le nofo i le mea lilo o iai i le sili ase. E mau o ia i le paolo o le ona le malosi manawa. O te whape atu i le alii. O lo manu o ia, malo olo. O lo atua, o te whaatua i a te ia. Tatou amate le talo. Angangapa i ai o oe o lo matou nei manu. O oe o lo matou nei olo. A fio mai la o fio le nei Sauniga. Ia pa i o le nei mafutanga i la o fio. Mafuta mai oe lo matou angangapa i ai te tai le Sauniga. I le suafa pele o Yesu Kirisu. O te ole mawala au atuai. Amene. Tatou vivi atu i le Atua i le pese o Saunia.
Whatuatuanga wha apostolo e whakasa ma le UCC. Ngana wha Samoa ma ngana wha Peritania. Wa o whatuatua i le tua le tama, o le ona le malosi malama, o le na whaia le langi ma le lalo langi. Wa o whatuatua fo ia Yesu Keriso o lona alo e tō tasi o lo Tatou wali'i. O le na whanau e le ngā pa ia, na whanau mai ia Maria le Tapua'i. O le na puapua ngā tia i le pulea puna tia o Pilato, sa wha sa taroina, sa maliu, sa tanumia, no o ifo i se oli, o le asa tolu na toi tū mai ai na ie woti, na fioa e langi, o lo ua nofo o ia i le tūtau matau o le atua le tamaa, o le ewa le marosi malava, o le ato e fio mai o ia e whamasino i e ola atoa mai uoti, o whatuatua i a ngā pa ia, o whatuatua i le kāresia pa ia e au fiainu uma, i le mare mawhtanga le au pa ia, ma le whamanga uina o masala, ma le toiola mai o le tino le tangata, i le mai ola e whawavau. Amen. United Church of Christ, Statement of Faith, the form of its doxology. We believe in you, O God, eternal Spirit, God of our Savior Jesus Christ and our God, and to your deeds we testify. You call the worlds into being, create persons in your own image, and set before each one the ways of life and death. You seek in holy love to save all people from aimlessness and sin. You judge people and nations by your righteous word declared through prophets and apostles. In Jesus Christ, the man of Nazareth, our crucified and risen Savior, you have come to us and shared our common lot, conquering sin and death, and reconciling the world to yourself. You bestow upon us your Holy Spirit, creating and renewing the Church of Jesus Christ, binding in covenant faithful people of all ages, tongues, and races. You call us into your church to accept the cost and joy of discipleship, to be your servants in service of others, to proclaim the gospel to all the world, and resist the powers of evil, to share in Christ's baptism and eat at his table, to join him in his passion and victory. You promise to all who trust your forgiveness of sins and fullness of grace, courage in the struggle for justice, and peace, your presence in trial and rejoicing, and eternal life in your realm, which has no end. Blessing and honor, glory and power be unto you. Amen. Tatou talo, whawhitai lo mātou tamapa ia. Whawhitai lo wanga lofa maro wanga le lei. Whawhitai lo walofa tu noa. Na e awina mai ai lo walo li pele to tasi mo I mātou. Whawhitai le mawhutanga mawhana. Male nganga pa ia o la awawhio. O oe e o ne mana male malosi o malawa lo mātou tamai. Whawhitai fua whae le anga lo mātou matai. Wai te toina I le lau ele ele. A wai mātou le tausia ino mātou le no whaasino. E vi ia oe lo mātou tamapa ia I le ola ma le marosi. E vi ia oe I lau wha malolonga I whare mai ma mota ngasi ngasi. No umalala whanga. So se lawa lava wasi asi ai o lawa fio po se mota foi. Whawhitai I lawa fio lo mātou tama. Mātou te wala au I lawa fio. Whawhitai o no mawhutanga mawhana te tonu o mātou nei ainga. Whawhitai wa e tausi,
Wa ia o hao ia te I mātou. I le upo le lofa ma le anga Manuia ia maua I mātou le ola maulalo. E vi ia oe e wha lava. Mātou te tatalo lo mātou matai. Whawhitai I lau lava tāpena ia te I mātou. Mai le aso ua tuanai mai le itu la usola. Se o mai lava I le aso lo mua lo mātou matai. Ma le aso ua e foa ina mo I mātou. E vi ia oe e wha lava. Whawhitai lo mātou tamai le neitu la. Wa malolo atu o le tele o Tapua'i mai le aso ana nafi. Se o mai foi lava I le nei tu la lo mātou matai. O le la ale le ia sa laulau inai o le upo lo finingalo. Whawhitai le mana o le anganga pa ia. Wa whatau nuku inai o la ngā ruenga lo mātou tama. Whawhitai awa o ngā mai lagu fio. Peo na wa o mai o Yesu ia te mātou e tu sai malo finangalo. I wawenga whaia I lagu fio. Whapapuri nai o mātou nei mata. Ma whalolongo iai o mātou nei talinga. Whawhitai le upu mai lagu fio wa tau te tala masaba wari ai mātou le malama. Whawhitai lo wanga lofa. E tupu pe lava I le aso ma le aso. O te mau a inga lo mātou, te mau le sami, Atua I mare lau ele. O whale o loa le ie, mātou te whātau wai o mea ai I le aso ma le aso o vai e ino. Wē Saunia lava nei me uma, a wāo le tausia ina o lo mātou ne yola. Mātou te whane ne I lawa fio, a wāna wa lofa tele na wai fua mai pe lava ia te I mātou. O lo wanga ne lei lo mātou te mai le mawhai o nā ruese. Ai whātasi mai pe lava ma te I mātou I le itu la ma ne itu la. O le aso lawa fio lo mātou matai. Mātou te vivi I marwhai tete. Mātou te talo fo I male mingao. Mātou te pepese I o vi inga male fia. Mātou te tau te tala I lau upu ma le oli ma le mafutanga o le mana o lau fio. Ia vi ia lava oe lo mātou matai sili e se. Whawhitai I le whainga māloa Samoa. Soaswani lau fio. Le pare mia o lo taitai lo mātou matai. Le mamalu o le pare mene ma le kāpeneta. Foa ia te I lātou le mafo faule lei ma le malosi mai lau fio. Ave ese mai a te I lātou. Le tasi lo mātou matai I le loto fia ma le anga manu le Manuia. Ai foa ia lau fio ia te I lātou. Le mafana ma le mafutanga o lo file mu. Fa upuina I lātou a wale taitai ino le malo. I so se matanga ruenga lo mātou matai O te wala au I lawa fio de nei tu lai le whainga māloa tutuila. Le ko wana lo mātou te mā. Malana ofisa lo mātou matai ia whapena. O na sausa wina I lawa fio. Fua I le poto ma le ata mai. Pui ia te I lātou. O lo e sila fia lo lātou tangi wala au I lawa fio te talo. I le aso ma le aso lo mātou matai. Le lingi atu whamanuianga I ate I lātou. Whātasi atu lawa fio e Manuia I lo lātou tau whai. Pui e lawa fio lo malo. Se I tia lātou e whātasi ma oe lo mātou matai O te talo, mo le malo manua lo mātou tamapa ia le lofu atofi. I so se whata whai taulanga I le ngata I lea lo lātou wola Tapua'i. Sui lango te tonu o malo. Ia iai lawa fio pe o lau tōwhinga ia te I lātou. Whaunga I lātou a wao le tala le lei malea. O le tala I te tonu o le malo. Whātia e mai I lawa fio. E ala I lo wanga lofa ma lo wanga le lei. So se malo lava le atua lo e si le fia. Le oli ma le fia po le vai ma popunga. Le atua ia whapena o na e whaatasi atu I ate I lātou.
Amerika ma le tāpenanga lo mātou te māpei o ne sila fia. Mai lava le mātou nei prese tene. Whapenale ma maru o le whale pai pae lo mātou matai e. Ia lātou whaavai pēa o upu ma le lātou ngā luenga i lāwa fio pei o le māsani ai. Le atua lo mātou te māwhawai o le tino mālosi ma le tino māloloina. Ia maua ia te i mātou le lalolangi uma lava lo mātou te mā i sui tau wā. O le file mu au lo manai o le parota lo mātou matai e. Ave ese mai ia te i mātou le feita. A ia te i mātou o sui lango lango. Ina ia maua e mātou o le tasi le whearo whani. Mātou te wala au pe lava i lago fio i mātou o le whanau fia whai manuia. Alofa ngia i mātou i taimi umalava pei o lau māsani lo mātou tamā. Alofa ngia i mātou le safari o le tū le tautala. Alofa ngia fo i le nei e ka le sia le sifafonga o le tai a fo. Le tau mawhai a e lo mātou tamā i lo fina ngalo. Alofa ngia o vasenga atua umalava mai matanga luenga i ulu matai tai. Se io o mai lava i tono lau whai ngā luenga lo mātou tamā pa ia. Whaatasi la wa fio mai la tau. O te wala au i la wa fio le nei tu lau i mātou o le whanau o le foto le hang mase. Whamangaru mai i ate i mātou lo mātou matai e. Se seo mea o mātou nei whaia. A vese mai ate i mātou o le hang sala i le toto i Jesu Kristo. Whamangaru mai i ate i mātou i le vāo le tasi i le tasi. Lo mātou tamapa ia. Whamole mole lava lo mātou tamā i elo whangia vai vainga taito tasi to tonu i ate i mātou. Whamama ese mai i ate i mātou. Ai ufitia i mātou. I whamangalonga la mo fio i le ngana. Le lanu, le ngata i lea lo mātou nei. Nofo vāra lata ma le tasi i le tasi. Le vāo i mātou ma la mo fio. O te tatalo whamole mole mātou. Te whātou ese atu i la mo fio. I mea se umalava o mātou o na whai. Le mālosi o lo mātou nei loto tamā, whamole mole whamangaro mai i ate i mātou. A fio mai lawa fio mā futa pe lava mai i mātou. Awane avese ina mai o lo wanganga pa ia i ate i mātou i asa uma. A ia whaatasi mai lawa fio, e pei o lau masani. Le maliwo Jesu ke riso wa vea lea, ma whaora tanga sili sili mo i mātou. Lele ia lo mātou te mā, o oi o lo mātou olo mātou te mapu atu iai. O oi o lo mātou manu, mātou te mā lolo ai. Le tua, o leo le tatalo ma le o lenga i lawa fio. O nisu mea wale ta ua ila mātou ne tatalo o lo e sila fia, e a wala mai ai so mātou manuia, ia whaia whapei o lau māsane. Ia manuia le nei Sauniga i lawa fio. I le suafo le tua le tamā, le tua le alo, le tua le ngangpa ia i le suafo Jesu Keriso. Amene. Tatou vivi atu i le tua i le pese o Saunia. Yeah.
Whaitawina o awhionga pa ia ale atua. Ngangana wha Peritania. Whaitawina le a Jared Sua, Tautolo. O le sui o le aonga sāmara au talavou. O lo whaitawina mai i le ai o South Dakota, le tasi o Stete. O le ngana wha Samoa, o le a whaitawina lea le ti a kono, mai i a Talapeili, o si mai ala tau whafunga, whaitawina o a whionga pa ia ale atua. From the New Testament, the Gospel of Luke, chapter 10, verses 17 to 24. Let us hear the reading of his word. The 72 returned with joy and said, Lord, even the demons submit to us in your name. He replied, I saw Satan fall like lightning from heaven. I have given you authority to trample on snakes and scorpions, and to overcome all the power of the enemy. Nothing will harm you. However, do not rejoice that the spirits submit to you, but rejoice that your names are written in heaven. At that time, Jesus, full of joy through the Holy Spirit, said, I praise you, Father, Lord of heaven and earth, because you have hidden these things from the wise and learned and revealed them to little children. Yes, Father, for this is what you were pleased to do. All things have been committed to me by my Father. No one knows who the Son is except the Father, and no one knows who the Father is except the Son, and those to whom the Son chooses to reveal him. Then he turned to his disciples and said privately, blessed are the eyes that see what you see. For I tell you that many prophets and kings wanted to see what you see, but did not see it, and to hear what you hear, but did not hear it. May the Lord bless the reading of the Bible. Amen. Thank you, sir. Ia le atua, le amaua mai le whianga fōu, le tusi mai a evangelia mātai evangelia Luka lona mta upo isfulu. A le whai upo isfulu fitu se pangata mai lusu wha, o liti nei wa whianga wha ia le atua. O toi whai mai, le toa fitu isfulu mani oli oli. Whai mai a te ia, le li ie, o lava te moni o su stai mai I mātou ona o lo tuafa. O tani atu ia te lato. Na ova ai pa ui fo satani mai le langi. Pe o le emo le wila. O le nei. O ofo ina tu ia te o tau le pule. To te solia ai ngata ma akaraba. Mai malo si umo le fili. Ma o lea mai le ai lava te me tasti a whaina ai o tau. Pe tai. Awa tu toli oli, ona o tu stai nganga ia te o tau. Ai o tau oli, ona o tu si o tau ngoi le langi. O lea nawa tu lana patu mnia ai tu ili oli, mai lea nganga pa ia. Mwhetala ia tu lea o ia. Lo utama ai, lea lii o le langi mai la langi. O tukapta ia te oi. Wawa e ngā tia ia me ia pupoto, mai e ua o oina. Awa e whaalia ia Ie le ia o oina. Ioe, lo tamai, lo fina ngalo lava lea. O tuina mai lo tamai te umea umalava.
lei sei na teiloa po ai le tali wana o tama ile fu sei na teiloa po ai tama wana o le tali ma se o loto le tali e fa ali tu ilai na fali le tu yo na so mo te talai le mo ati ya te la to amu ia mata o ba ai me o to ba ai wale o pumoni o tfai atu to tele perfecta ma tu pusaba ai me o to ba ai nei ia ai nei lo lava i la to sa fi fa no fo i la to i me o to fa no ai nei ai nei fa no lava i la to ya I mean we mai ia tu fa to mi no na fi o pa ia e tu mo tu pele bi i me te ia fa ba lava O le matua o le launga. Mata e ai, matalinga e whalongo. Mo lausi la fia i a luka le tustala. O te oto ina atu se ata whapapula mai le a anomoni. I lona tūlanga i tala anga o le whaailoa o lana mori mau. E lau tele le tūsinga o le tala le i luka. Ua le tūsia wa nā o le vaenga wha e ka le sia i utaia. Ua le nā o se whare sāfo e tō tasi. Po o motu e le iai i o se tasi whātua tua e nofo ai. A ua tūsia mo le larolangi atoa. E iai le wha moe sa sili le manato luka. E pei o le loto le lei o Yesu. I so se wha lapo te patonga wha pitoa. Malo nā lofa i vaenga. E toa tele, male lau tele. E pei o le so, ua o mai i ngā ruenga tāpena mo le larolangi atoa. E whāla ni vaenga, ua o mai ei luka i te tonu o lana tūsta singa. O tangata Samaria, ma tangata nu ese. O le awau la funga ma tangata angsala. O tina, mai e mātitiva. O luka, sa soifua mai o i te tonu o se ainga, i te tonu ane tioka. Ma o ia fo'i o se fo mai profesa, o se uo lava tasi le e pele fo'i i le apostolo ia Paulo. Sa ia tūsia le tusi o ngā luenga. Ma o ia fo'i wa avea, ma fo mai ma vaila au fa malosi mo nganga, i le vai tau o tea, ma le vai tau nei. O lana fo'i masani, e tala no ai, ma le toa tele la o apostolo. Amu ia oe ua filifilia oe e le atua. E fai iai o lono fina ngalo i ngaluenga li lilo wa ia to faina. E Tapua'i o se langona fia ma le mita, pe a fai tauina oe i tō finga tāua. Ua le na o le e kalesia, o nuu, a te tonu fo'i o ainga. O le nei fai tau winga, e a mata o na tātou wa ai le mafutanga mafana ma lo tātou ali i whaola. I le tāpena ina o lau wa ai i o mata. I le mori maua o mata e tāua lea i lo tātou ni ola. E mua na o ina ai o lo tātou ola, ma sā vali ai te tonu o le ola o le malo o le tua. Fai mai foi le tusi mua a korinito, le fai upo e se folo ma le lua se fu ma fitu e whapea. A o tau, o le tino o ke riso o tau, mai tu tino taitasi. Tanga ina i le whaatau waina o oe e Yesu, se wafonga o le tai a fau ma le lalolangi atoa. O oe o le ekalesia, o oe o le awa apostolo. Manatu atu i leo langa nei, ua whāli ua tua Yesu i a te oe i le ngangana le mu. Le ale winga, o le wha pale, o le wha toa loto, ma le si tia o oe, ave ese mai i le matau ma le fefe i le laro langi nei. Le ai o se ngā ruenga e mawhai o na tātou sāvalia, pe a le mori mau o tātou mata i ngā ruenga e whaia e se tasi. E o foi te tonu o fe au o ngā ruenga o re ekalesia. Tātou te tepa tau lai i te māmati nā whare nganga i vasenga o au hao mwhare tua.
Le alo la tau ngā ruenga lo ngā ruru e ai. Whe mai e moli ma wai o tā mata. E wha pēnā fōi o la tā ua o langa nue. E tō tele lau ngā tupulanga ua whai atu ma whai mai. Tō tele lau ngā tupulanga ua leilo loa. Tō tele lau ngā tupulanga ua la tau o nei loa Yesu Kiriso. E tō tele perofeta matupu. Na la tau fia mori mawina le so wa e mori mau iai. E whai iai o la tau ngā ruanga. Ai pitai, sa nā tia lava e le tua o mea umanawa nei. A wā oe na whatatoe mo waso wha penei. Le te leo o le vaenga o le mori mau. O lo whewai mai tā ua i le so. Le nganga pa ia o lo nofo whatasi mai tā ua. Mai tā te talo whatasi le nganga pa ia. E au mai ai o le malosi. E whaatau nu ai o le ngāruanga. E mori mau fo i le vaenga o tā ua mata i le manino. Ma le tino mai ma le ato o toa ma le taritonu. Ua whetalai le muatu Yesu i ate oi le so. O le fōringa leo le wha malosi au ma le upu. E tai ai o oi i le ala. O lo e sāvalia. O atu ia te oe le pule whasoa le rifa ola. O le tāua o le mata. O le tala le lei. Ia matala i le ngāruanga. E aso langona pe ati ngāolo tino i le hau ato ma le pō. Vai fo i o vai i le savali i le mamau. Ma ua tau lenga ngana fo i o lau tau tala i le vai. O upu fo i wa le whetau i le whalongo. Ona e sau lea ma au mai o le tala fia i le matai o le ainga. Ma nei o le ngaruenga le so. Ua tau no tini wha tau sala o le wha moe. A whi mai le matai o le ainga. E esa le ma nei o le langona. Ai awa e te mita ai. A wae wha penalo ta ua ola Tapua'i. E pei ona whautua Yesu i le toa fitu se fulu. Na o atu e whai o le ngāruenga. Wha mai la latou tala ina o toi fo i mai. Lele ie. Mo usu se tai te moni a te i mātou. Na latou mawhau o se tala mai a Yesu. Wha pea mālo lava le ngārurue. Wha whitai le whai o le whaiva. Le ai. O wha iloa e Yesu wha pea. Na o wa aia satani wa pa umai le langi pei o le wile emo. I le hale winga. Awane maua ia te i tātou o le manatu fuati ae. Mauai o so tātou vi inga. Are whetalainga Yesu. Ia mana tua le tua na o whai atu tau te tatalo i ai. Nā te au mai o le malosi tau te ngāru lue ai. O ia e ana le vi inga. Male nei. Tau te le vi i mai ai i a te au. Ai vi i lo te mana i au mai o le manosi. Mo i tātou le nei tu la. E tele mea e te tupu mai i le olanga nei. Ai o te whautua i a te oe. O lo i ai Yesu le nganga pa ia ma le mana o le tua. E whe soa soane i a te oe i lau ngā ruenga. Niso i tātou o lo tau wasa o le ala. Sāvalia, o e fo i o lo muli mai. E manino lava le mata o le vai. Ona o le mata ala o i lātou i le ngā ruenga. Tātou te tatalo i le tua na ia maua o le malosi. Tātou te ngāru lue whaatasi ai. Masoi lango i o tātou mātua wha le nganga. A wā le ngā ruenga e le whaingo fie o nei whainga tā. Ua tustu sia i le whaalongo o le tele fo i o tala o tātou o na whaalongo ai. E pei fo i o Samoa mala na whalea onga. E amata mai i le vaai o mata. Lua i le whaalongo. Tonu le i le whaasavali o le tamaititi i le ala. Toi fo i mai ma le tala e fia. Fia ai o mātua a wa tau nuu o le wha moe. Se whafonga o le tai alfo. O lau ngā ruenga e pispisia. E whewa i whaatasi le toa telo te moni ma tangata ola. O se tasi lava o tau i ai mo tini le ngā ruenga o le tala lelei. Ave le vi inga i le tua. Mua i a te ia o wana i a whaio nei mea umalava. O loo whao ngā oe e le tua i le lalo langi a toa. E te lau ngina ai o le upu o lona whenangalo.
Le fina ngalo lea o lo fatala ia Yesu ia te tatou. I lea tala ma lea tala. I so se mota se lawa lava. O le tala le lei i le tua le tama. Le aso wawe ese mai ai le oti ia te tatou. Ma mau ese atuai o le ao pōli uti. Ai se sulu mai o lo na malama lama. Le lava se mea le angai o tau pe a tau sava vali. Tau te whata ma i ai ulo ngata ma akarava. A wawa tu inato Yesu ia te o tau le pule ma le marosi. Tau te le sala foi. I le sila whanga le atua le tama. Ioe. Awana ia te ta ua le manatu wha mawalunga. A io ta maua le loto le nganga maulalo. Vivi i le tua wha fo ia te ia le vi inga. Toi wha longo fo i le upo Yesu sa wha manatu. Io na au soo. Na o wiloa sa tani na pa u mai le langi pe o le wila. Le wha mawalunga leo sa tani. Na fia atua le ala le na tuli ese mai ai le langi e le tua. Ai moli mawina Yesu. Le nei le so ua moli mau Yesu i lau ngā ruenga. Lau ngā ruenga. E pa o papa. Toi le lei fo i o le fōlanga. O lau ngā ruenga. E te lei loa le sau le au. Lei loa fo i le sau le po. Ai a whatua tua i le tua malango lango lo na mafu fau i ate oe. Miti lau moe. Miti le talo. Miti lau tangi tau anau i le lofa malanga le lei le whaalango lango mai o le nganga. O ne va aia lea le tā ua le loto i te tono o lo wanganga. Ia manuia pēa lau sāwalinga. A wao lo whaatasi mai i le tua i ate oe ma i asa umalava. Eyes that sees, ears that hear. Luke was one of the most profound person in the Bible, who was raised professor, was a long companion of Paul and has a careful conversation with other apostles. And in 2 books left the examples of the medicines of souls for you and for me. Luke's gospel is universal. Luke's account is not as if he was saying, this is the good news for the whole world. Not just for some Jewish sect, not just for some isolated spiritual group, and not just for the powerful decision makers, but it's for the whole wide world. Luke's gospel is how Jesus' humanity shines through, particularly in occasions with the compassion for numerous and all our life has come to. It remains the force that always in Luke's writing. Samaritans and Gentiles, tax collectors and sinners, women, the poor. The 70 came back with triumphant, Master, even the demon stands to your tune. Jesus said, I know. I saw Satan fall a bolt lightning out of the sky. See what I have given you as power, authority. From the message itself, safe passage as you walk on the snakes and scorpions, and protection from every assault of the enemy. No one can put a hand on you. All the same, the great triumph is not for only authority over evil, but in God's authority over you and the presence with you. Rejoice because your name is recorded in heaven. Not what you do for God, but what for God does for you. That's the agenda of rejoicing. And that Jesus rejoiced in the Holy Spirit. I thank you, Father, Master of heaven and earth, that you hid these things from the know-it-alls and show them to these innocent newcomers. Yes, Father, it pleased you to do this way. I've been given to all by my Holy Father. Only the Father knows the Son is. Only the Son knows who the Father is. The Son can introduce the Father to anyone he wants to. He then turned to a private side to his disciple.
Fortunate the eyes that see what you are seeing. All the miracles that Jesus has done at the time, they witnessed all the miracles. But perhaps the kings and the prophets of the days weren't given this vision. They didn't know, they did not witness this. But therefore, as you fulfill all the time fold, you have witnessed miracles of Jesus in your life. Life transformation, healing grace, healing power, healing you from every single sin that you go through in life. He gave you the authority of love and peace through His blood. To hear what you're hearing, but you never go as much as He whispered to you constantly. He loves you. There are times all these disciples spend a lot of time with Jesus. But guess what? They took advantage of Him. They didn't pay too much attention. And this is why they fell back. When they fall back and they came back with the news of saying, even the demons obey our message because of your name. But Jesus Himself turned that around and He says, it's not what you have done. It's bride. Beware of the bride. It's exactly what Satan happened in heaven. That's why my Father cast him out of heaven. There's too much pride that can separate you from God in all the callings of your life as to be. Today, Jesus thanked God in the spiritual realm, the truth as everyone, and not only just the elite, but for everyone else. And this is what He said. We come to Jesus not through strength or brains or through the childlike, but we come to Him as humble as is. Jesus not opposed to engage in any kind of sect. He loves everyone equally. Trust in God's grace in your personal qualifications for your citizenship in the kingdom of God. The conclusions for our message today go this way. Christ's mission was to reveal God Himself to you. His word brought difficult ideas down to earth. He explained God's love through stories, teaching, and most of all, His life. Therefore, the same life that you're living in today. That was a life that introduced you to the kingdom of God. That was life that you're walking around and breathe every single day. By examining what Jesus' action is, all the principles and attitudes, we can understand God more clearly, whispering to us with peace. The disciples have fantasy and all the time with Christ, rejoicing, depending on Him. The eyewitness what all He's gone through until the very last day. But all that is wiped away because the God that we serve is the God who loves us. For many months to come, many days to come, the Lord Himself will continue to pour His grace upon you. Remember, with privilege comes responsibility. Because we are privileged to know so much about Christ, we must be careful to follow Him, not pride, but faithfulness. Pride is sin. I'm going to give you the chance to make Lord Jesus as Lord and Savior for your life. If this is your first time you're tuning in us, listen to us. The altar call is yours. You make peace with Christ. And may the Lord bless you. May the Lord keep you. In Jesus' mighty name. Amen. Tatou vivi atu ile Atua ile peseo wa Saunia.
Tatou whaftai I le atua. Lea ua mai a le ngā ruenga whaale a u sa whea ngai mana tangata. Wa uma foi la o tatou momoli na palapa o malo mori la au fonga a peo upu e masani ai tatou atunu. Tatou whaftai I le atua. Awa ua mou atu le pou liuli. Wa o mai le oso mai le la matoe au mai le mawhanawhana I o lau whanua mau tatou lau ele. O ata pupula ia o le alofa whaasoa o le atua le mawai mo lana tangata. E ui lava I na pi o pā sa walinga ma le wholaunga o lo tatou o wholauai. Ai le o mawhaia o na whaamamulu le atua lo a ao masa ulima. Le ala lea. E a fua ai le ngata o le vivi I whaia e o le tangata I lona whiawhia o pito e lunga I lona lawa lona mauta. Ia mani o matou whale. Ai lotu lava. I le mea e o whanga ai. E poto ai lana whanau e ui. Ona o lamatia lo tu so fua ma so matou wola I le matautia o whamai. Ia ai le o mawhai lava. O le sa mo lava ia mana na mea lofa mai le atua. E su e masa ili se vai panoa e mawhai ai o na mawhutatu. Ua maea fe aua se ngā ruenga sa whea ngai mane sunga ile li whai fe au. Whangalilo Samuelu alo popo tua vao matawheo. E moli atuai whaftai sa moa ia I nātou sa tātou taupati whaatasi mai le amatanga. Le ngata o le taimi o Sauniga. Ia e afua mai le tae au. Io e a o whea ngai ma pesenga ma viinga. Malana porkalame ta pena ai. Saufina ngalo mani o matou loto. A o le io o mai I le Tapua'i le ua maia. Matou te momoli atuai. Le nganga whaafetai sa moa. I le ngata o le neila vaso. A o aso te itasi o le vai aso. Tātou te sula ai le alofa ma le anga le lei o le atua. Iso se porkalame whaata oto. Ale nei ala leo. Ia whaia umasui. O leo whinga luenga. O whionga ti akono. O ma latu whatua. Ia mai latu umanawa uofo ina mai le ola. E ngā rulu e te tono le nei ala leo. Ia whapea foi. Sia matu tamai au lotu. Tau atia e. Io e o lo o no nofo malala I tete ese o le nei atunu. Matu te momoli atuai sa moranga whaaftai. Ia tu sa lau. Tō nganga tatu te Tapua'i whaatasi le nei aso. Whaaftai foi. Lau sungai le li whaifi au. Samuelu. Whangarilo. Ia e tu sa o le upu mātango fie na tō matau ina ai lo tātou atunu o Samoa. A o se whi au e. Ta pena whaale nganga. Whaale mawhauwhau. Whaale tino ari tangata. Ia o wha malu mai whi au ma ngā luenga o le nā vai aso. Tātou o upuai masani ai. Ioe, o le alele o le manu. Ma fo I manu o le tua sivi masana ia. Ia au ale whi au fola o le ne aso. Whaatumu e le tua le utu. Ia, au ma ia fo I le tua sa ati mai o na manu. Le ngata I lau sunga I le whawhenga inga sunga I le whaiwhi au. Ia, whenga inga fo I o lo mwhai o na autowa mai. Ia, tātou te ngā rurua I tu tonu o le nei ala leo. Mori atu fo I le ngang whaaftai. Io I le tātou au ngā rurua e tu sa o taimi whaavanoina. Tautu ai sa moa I so se vaenga. Ia, ona matu tala le sa moa. Manu te leina. Le tapena atu I le nei. Ma le anga I atu I le nei vai aso. I whea au ma ngā luenga o tiu te masani. Ia maua lau tō mālosi, e whea ngai ai mawhaiva, e pei o na tutofi ai. Mori nei lawa I tūla, ia mātou te, mori atu ngā whaafatai, so I fua ia, mai I Manuia. Tātou whai ule te talo. O le atu ua nei e mātou le siwa whonga o le tai au fau le potu mātou te Tapua'i atuai. Ave mātou te mai o mātou nei ainga. Ele Manuia o la agua fio. Sao mauli, fe malanga inga lau whanau le ne yasu. Ia vi ia lava oe whaaba vau lava.
e le suafa pele o Iesu Keriso. Amene.